Hello, nandilak nandam chion ha mo kan YouTube channel in nandilak nan kut kanin tlai na. Tuni chu koram chung thong pang kan nak chim than lai. Kan chim than te kan YouTube channel te kha phitlo te in subscribe. Rak to piak wedding in kanin som than. Alun chat lakat song sanga khan ASEAN Special Envoy Mr. Yusuf ni koram tloni dong san Suu Kyi jong ton biru nak ngai dingin kora kap chu arak nol na asinain chu kora kap ni an chaulhan piak du lawi an hon piak nuwa dong san Suu Kyi ton aya Vice President arak tuan mi Henry Van Thieu-le ti kun min tu ton dingin Mr. Yusuf chu Ralkap ni an for fiel tia thai si February thani khata kora kap ni oknak anlak nuin ASEAN ram na ni Brunei Foreign Minister Mr. Yusuf chu Myanmar Special Envoy cha andak team an team nuin koram ton dingin tim to nak angai Atlantika NLD party le kora kap kara ton biru nak lam on piak dingin tim lap nak arak ngai siman se lo atim to nak chu zai man tlam tlindo asilo tia thai isi atu thadong laya hin ASEAN summit meeting ngai ding an si cha chulhana chon Mr. Yusuf ni koram tlonding in tim to nak angai ve asinain Atlantika dong san Suu Kyi he ton nak tu chu angai khau than lai lawi amani adu sia chon Henry Van Thieu-le ti kun min tu aton kho na lai tia thai se kan thai ban tu ken pu Henry Van Thieu chu Ralkap boy pakhat araksmi se chon hlodo speaker arak tuan mi ti kun min jong chu kachin mi phun asinain USDP party executive member arak tuan mi se chu charwanga chon ASEAN Special Envoy le anma panhi Tonter hi chu zai man mi pi cha san tlai nak angai khaulai lo tia ro ase atu ban to ken ASEAN ni atha mi Special Envoy bia chu Ralkap ni anzul piak du lo tika ASEAN member polvial te chu anthin ahar ngai Malaysia Foreign Minister palibang ni chon atuning te an sia chun aralai mi ASEAN summit a hin Ralkap kan tel na lai lo tia warning zong avun pek na ASEAN summit chu aralai mi autuba thani kule nerukin nikule neriat karakin to asitelai tia thai se a chon thong pang dang pakhatin karak pe than lai Nizan autuba thaninga zan lai sanga khan kan ko penga Yo Defense Forces YDF ni kora kap chu ambush anto nai Ralkap somli rong rang an tha ko na lenga khiamma pu mi jong he som thum rong an sifon tia sathan an hun chwa YDF bichim tu ni chimmi chu nizana kora kap moto som nga rong chu kan ko in Palemi ulaya an kalchoma liwa highway chunga landmai palailin kanak thuat nai amuna Ralkap somli an thi adang somthum rong rang khiamma fak an pu chafon tia achim chuti landmai pu no an ton huin ko Ralkap ni an pong kam rong chu automatic machine gun le kutlhon bom grenade polin he tia random pin an ka choma na nain YDF pol chu athi allow mi pakhat man umlo ten an luat khodi tia thai se nizan lai thiama chun kan ko in kale la ya akal mi kora kap moto palhai riat thong chu kan ko kale lampi chunga YDF thiam ni chun ambush an nak to than nai an moto panhi chu an tho piak kho di chik chak nai athi mi zong an le nain athi mi zat tu chu thai
an siri lo ti se tu liu he kan ko le kale lai song sanga hin PDF le kolra kap kara ka dau na afak ngai chu ronga chun kolra kap ni solaya amin athang tak mi Lieutenant General Tan Hlai chu kan ko le kale lai song sanga mi PDF pol dau dinga anak thla changtia thai sifon skyram then le makoi tai le chinram kul chunglonga alun chia thlathum chunga hin rakap thongkhat le zakhat an thi chang tia thai se chucha rakap ni an thazang an hun chap chin thwa mai atu tianga hin rakap thong thum leng an hun chap chang na ti se chon atu liu he ka daw nak afa tuk chang cha kan ko le kale lampi chon kan ko in thilin kalnak lampi highway pol he zul loading in PDF pol ni mi pi chu ralrin nak an pek na tia kan thai phone chu vial te chu tunia kan chimkho mi se lo tunia ra kan leng tu vial te nan dirak chunga lunglom nak tampi kin ngai boy panin thcho nak an pen ha se